Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Hal huna masjidun? Hal huna masjid? Hal huna masjid? Naam aula? La bal huna paslun. Suma apil baiti kursiun? Apil baiti kursiun? Pil baiti kursiun? Naam, ajib. Naam masalan. Naam, pil baiti kursiun. Lau mafi kaifa? La. Ya, walakin pada apil baiti kursiun? La. Ya. Apakah di dalam rumahmu ada kursi? La, tidak. Atau mafi, ya, atau ma indi, jamatan ma indi. Mana ma indi? Tidak punya. Suma aina torik? Mana torik? Torik, hunaka torik? La, torik. Masalah hati torik. Hati torik. Hunaka torik. Toriku tomik. Naam, jayid. Aina torik? Naam. Hunaka torik. Di sana jalan. Au masalan atoriku amamal baiti. Au amamal madrasah. Ya, di depan sekolah. Au di depan rumah. Man fil bait? Hafid? Man bil bait? Man bil bait? Sarul? Man fil bait? Mamana baitun? Mamana baitun? Naam. Man, mamana man? Man. Man fil bait? Man bil bait? Man, mamana man? Naam. Fi. Man fil bait? Pil baiti ummi wa abi wa ummi wa amun wa ammati au jadun wa jadati. Ya, ada kakekku dan nenekku, ada ibuku dan ayahku. Paham tuh? Ya, hal amamal madrasatu sahatun? Apakah amamal madrasah? Madrasah? Naam, apakah di depan sekolah sahatun? Mana sahatun? Ya? Sahatun, hunaka sahatun. Mana sahatun? Lapangan atau halaman. Apakah di depan sekolahmu ada halaman? Naam, amamal madrasati sahatun. Mada pisalah? Mana salatun? Mada pisalah sahrul? Mamana mada? What? Mada pisalah? Pisalati? Ada salati. Salah. Nah, mada pisalah? Mada pisalah? Apa yang ada di dalam? Mada pisalah? Pisalati liba? Nah, uji anta. Mana libasun? Libasun. Mada alal haid? Mada alal haid? Kira mada alal haid? Mana alal haid? Berarti mada. Mada apakah ala? Haid? Apa yang ada di atas dinding? Alal haiti saborotun. Paham tuh? Ya, alal haiti masalah misbahun. Paham tuh? Ya, uktub.